Otumfour and I was issue fresh warning to Dormahene. I say that so I tell say same be a Dormahene keka me na me president out of chief as long as I keka be some more ye that's a sampa to come see an order nam so Otumfour na akose then akose nwan so na president of the Bono regional house of kasa wo kan ho say sampa ntokwa ni nyina na na asante hin na amanaba so e wo ho na wo amu a wo kan kura wo hyemase so wo bia wa no a wo kasa so wo se Otumfour so me hian mempel ha pa wo mempel ha se so memka se bra me hian so me hian wa se Ajma bedu abedi na di wo so akere me ofa so Ajma bedu abedi na di haya what charge your government boy school never be so na wo de wo ma obi amfrɛ tell baby so wo so aba na wo ma tell baby obi amfrɛ na so de e de ne kasa twitwe ne nsem so wo bia ya so mu ye wo den Ghana so na ebi hye ne ma no o cancel mfure mfata hey who say me say Dormahene de minim so Otumfour age ne galo say wa age ne de yo Otumfour galo no age afama no why because me to Dormahene ase o he say Dormahene ekọ baby no body no amo Otumfour din o mo din sampa e hye golden stool na say enti Otumfour wo every right say obetu on paramount chief on our right so obetimi CB history ye ndane no na Dormahene de wa ye obi asabe o hye we mu no oposa up yeah se so the confusion kese na esibu no when kasa Otumfour yi ano no so ayi bi wa ahemfo na wi yi ni nyina no they are not even recognized by the courts. Hello, hi Xposed Chieftaincy from B0re. Subscribe Bono so ye di tu mu na wonsaka Otumfour and I was issue fresh warning to Dormahene. I say that so I tell say same be a Dormahene keka me na me president out of chief as long as I keka be some more ye yes a sampa to come see an order nam so Otumfour na akose no say Otumfour sent to be a man was so ahwe ye a ohun ni ye ye go tie mra house we dey there that no vice president akose nwan so na president of the Bono regional house of kasa wo kan ho say sampa ntokwa ni nyina na na asante hin na amanaba so e wo ho so that akosuna vice president atima akọ Bono regional house of chiefs na ono bi ho no kasa na e say ade emfata nsema emfata e na wo ka na ama nsema koso so na wo amu a wo kan kura wo hyemase so wo bia wa no a wo kasa so wo se Otumfour so me hian mempel ha pa wo mempel ha se so memka se bra me hian so me hian wa se Ajma bedu abedi na di wo so akere me ofa so Ajma bedu abedi na di haya what charge your government boy school never be so na wo de wo ma obi amfrɛ tell baby so wo so aba na wo ma tell baby obi amfrɛ na so de ne kasa twitwe ne nsem so wo bia ya so mu ye wo den Ghana so na ebi hye ne ma no o cancel mfure mfata so o yes ne ma mfata obi em se anema o ye mfata ne ebi hye kutuba no we sanse so Chester, we are president of Bono regional house of chiefs. And the question is so when you president Bono regional house of chiefs, and you offer to me, so Brekum will say, Brekum Yaman in my house. Now, so to me, and Yama, and Rabama pass over in an hour yet. So, the Brekum Umakam in my house. So, to me, no, for Ghana. My dear, maybe a time. So, na ya de be fa mrakwa mu akọ na akire ne se woni sa to me so sa ne be nyina enyefe ono ompre ne ho e nyina fa mrakwa so amahu amono ahu se amba woni sa to me no ye wo ye nyina woni kwa so e sa ne ma fa maniem wi ansa na akọ house of chiefs enti woni akron so ya maniem customary law and usage constitution no kra wom so I'm not putting 1992 constitution. And one family, so I think,
also famra ya manne kwa ni nyina so ne unya kwa uso awie ansana abaye ohene na kwa regional so chisu de all the ye kwa register so we ohene when ya kwa ya man obeka sana tie pepe so ya chairman some we na ekoso a ma hwe ya ebesai asantuma me makwan so manama so na mfantuma nim some we na ekoso wa hwe ya ebesai asantuma ono we de wo makwan masa de no eba so chairman ti oze na de kakra na mpesa me ne moka hey use me say Dormahene de minim so Otumfour agene galo se wagene de yo Otumfour galo age afama no why because me ti Dormahene ase o he se Dormahene ekoba bi no body no amo Otumfour din omo din ye asem se na hinie na odidi no niam na ekoso oni kom no hu yo Otumfour no hu Sampa originally under the golden stool e bia wunim ma me kan kire Sampa a golden stool na say enti Otumfour every right say obetu on paramount chief on our right so obetumi esibi history yendane no na Dormahene de waye obi asabe ohye we mu no oposa se say the confusion kese na esibu no when kasa Otumfour yi ano no so ayi meanwhile ahimfo na we ye ni nyina no they are not even recognized by the courts Elias say ni ade se no ne de fata enye sabe ni okura de enti Dormahene ni ama na wo ye ni e ka say jai no e say wo jai na wo nim the history amamika bibin chiro Oba Gold Coaster the only place the last to be conquered by the British was the Ashanti for ni aka no na ekwa kosi bunu etwam ekwatepa nyina time na near configuration no most of the states in Bono said they will still what join the Ashanti because they want to be what under the golden stool eti omo pese omo join here omo pese omo ti omo na minim nieti a Bono Dormahene wo yes because sabe osi obi frɛ o me nka cho se bedom me sabe I am the right person but also ndom ya for baby but say wo begina ekwan na chi na fe wo we ne de emfa Dormahene wo say wo ya masese wo de tribalism e bagana e bia wonim wo bia wo ye chief judge pa na asana wo sana masa ne de metka me de mentiase e masa o ya no ye ne sabe bi say wo ye ne sabe bi say I say your ba bi sa na o ye ne say e masa wonim ma me ka kire so nyansa maka wọ́n ṣe nyansa so bebre Otumfour wo ya den ote kokos onu the only king ote golden stool so oni ma me catch o jana all paramount chief or a king u ṣe nyansa or a king history now ko so say Otumfour and paramount chiefs constitution the man sa de bie no enyo no the man home because in their wisdom no Otumfour is above all paramountcy Obia over 66 paramount sub chiefs paramount Eshanase. He's a king. Uye king no Prince Charles ba so mechiaw. Prince Charles oba so mechiaw Otumfour. Okwa America ya mani VIP status. Wo kwa America no ifichire na nanam. Ba bia nam kra na honye ya do kwale nam New York. Nkura na wo ho. Otumfour kwa first class facilities because oye king. Recognize my yesa Ghana na echichire sabe ya fa division mbam bobi ti say Dormahene de bia meka me se Bono hine man to Dormahene fi mo sa position na mo de ama no obegu Bono because in papa mu no de ba ya fa wo hine se fa nka bombam Gan chief finance oba hwe nka bomma ode aba Gaman land ujira ho na na keke bazana meanwhile you are destroying your own people. Oya Bono ni ameka kire wo obi te say Dormahene na you are proud of him as a one kasa me de me Ghana ni Ghana ye pene nkoso ye pene empapa mu I expose GH but just subscribe ya de tumpe na self kami manuasi